Hemari Bela pen men rong harong arat piniar ni anta mesena tu war cheleng dun long lelang. Long lialam ki pena jog joya rong hang pi apran ke damna. Ingding Plikebra Pli State Level Junior Athletics Championship suri hini rank koi roka thomalong Karbi Anglong pen bangkroi priatum nong e kachapalong dun. Amar Jiwan adawai kinang ji atuma phan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbi Anglong pen West Karbi Anglong along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem tot lun pen nang li hem an nang ke pathon kok mate home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jiwan. Nili kiso pray ningkan people tengah lo kiso memar ke lason halo jadi pung kiso pung sorot pung ming mang pung karti apa mek kecorot lason do kiso diabetes kiso ingkan arkep lo doai da chulo ghatita kiso celang nam ulo di mapura celang amlo di puda celang amlo gedong kage harmisi tu gedowai tu gene sinam jale entan nona mangela so duwai chu det penge asak tia de mudang tar yang chelo chiklu yon dulu ichu Clardak pen kachini jiapan Troxy 5 hini tro pho 5 Troxy nerkapalong humri ignon Kardom pinia da berta long pen lisang pe marvelous rong pharpi nonar jik tha bertang ton pen Karbi Anglong arlo prek je kaching thora dim lipute di phupen dong kam helo bonta isike mang humi me alama bangke di phuarong supi pen kachi koinot hemari berong lapen men rong hangarong along piniarnian ta kaching thora tomon ke jabdam de det ke mang humi me alang lang ik hala bangso arjan Karbi Anglong hempi di phurong supi pen kachi koinot arong kedam atobar Ahok Karbi Anglong hempi di phurong supi pen kache koi not mate di phutan pen kilometer phian ka hilo arong hemari bela pen men rong hangarong along piniar nian ta BJP ra sarkar pen thangnat kaching thora sayamo kedeng pon abila pinpur pon mela bang sorong piningan ningkan troke barta pleng tanglo monta rong supi pen rongan kedam jetwar inghan langbong pen si kai kia porta cheleng nang bomla Lanchota kalisi mesen kichuna langkawe penceng lok sarkar pen thangnat kaching tho kedeng ponabe laso teng lipute pai pateng kachenek asonsi manrong bejenga por hud logacharle mumar to me thang logacharle hem kedam ji phananta thedunga kisungdo lapen kiso kiun e por hud se kelang hem ke ponji phanta thedunga kisungdo Karbi Anglong Autonomous Council serang hoi long ki khibo matum Karbi Anglong tame chingthur dun olo pusi mai meeting along lam thejai pon Sitame piniar nian Karbi Anglong Autonomous Council pen thangnat kaching thora mu kilong dun de pinarong tame do ulang Kedam tangapor hemari berong lapen men rong hangarong aratatum chelangsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hangalong chuning ridamsi kuti phora lak kep susetang ka pen tuwar kaselam ji aphan long i sompon lo Bondala bangso tuwar harilar basti an selam pen kangton pon pogajok hadagarong aratatum ningkang samse chepaklang pon La sinili tum ke jo kisun ke chipon ponoma usumar phan iskur ke thon ke wan pononta ni tum kosto pik sung pik kan alo ne ar ni ar ve pe ke dam nang nam pikang chir kalang it pen tuwale misena son ne gari motor ta ekdom dam phun ko tuwar pe na jog mai di gari tum tanang dun hai herem ram maja joni to ana ne kisu la sinili to aphan ke ja la tuwar bang prapjing ma jok sarkar ta prapjing ben tuwar bang nang wan pik the ka sonte po yalo ni to ka chuni ri bang ke Tuwar kahino jok sode da tuma phanse kachelanga hem ke ponjia por hutame tuwar kahino pen ambulance tame rangwe mumar tum loke charle hem ke damjia phan kai ke porta kisung kachetong na asi prabjin pen labang sotwar nang silam pivek thapusi hadagarong radatum pen chuningwe non keruling bom BJP sarkar tum development o pusi alang tum pu bom lo CM tame alang pu bom lo setame nilutum town pen kilometer hini bak an ajak tame num puda tuwar nang patang pithe kadalo lakini tum ronghang rong men ronghang rong lapen himari berong stamin tum ningduk pini ke chepaklan nang kolo ni ke chuningri dun manga lalo non keruling bom Dr. Tuliram ronghang alang le phang chuningri ke lalo
je kedam tang 2020 27 July acheklo alang tum dak foundation tamelang tum sinang puwek lo la bakso towar nil tum han napatang piwek nei pulo la sinil tum ke demand mane tum ke chuning ri ke la lo labangso hawar papi hublang pu APHS mai pujai kathar birta longsi therini phai thom ke brai siar ni ari jang ho tum pen homri pe dodam lo labangso hawar long mesen ki jun alang ka be pen kai kia por lang chi phu ki jun pensi chepang reng ilo ta so jok asona kesu sitame kilonga phai do piklo pusi jai kathar pen khrang ke thengnu ningje pon etia ei rasta tu আজি বৰষুণ নাই কাৰণে আমি খুজ কাঢ়ি আহিব পাৰিলো কিন্তু বৰষুণ হলে এটো টটেলি বুকা হয় ৰোগী মানুহক লৈ যাবলৈ গাড়ী অটো ৰিক্সা বা এম্বুলেন্স হলেও যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানুহবিলাক কেৰি কৰি পেলাই লৈ যোৱা হয় কেতিয়াবা ৰাস্তাতে ৰোগীটো মৰি যায় এনেকুৱা অৱস্থা আৰু ইয়াত হেল্থ ফেচিলিটি আমি কতো নেদেখিলো এই মাত্ৰ বাচ্চা এই জন্ম হৈছিল কিন্তু তাক একো ঔষধ দিব পৰা নাই দুখীয়া ঔষধ কিনিবলৈ তেওঁলোক শক্তি নাই ঘৰটো আপোনালোকে দেখিছে এইটো ঘৰ বুলিও নহয় নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ lamki ke the nai lake longle phelang arlo solapen tangka henlo la son thombena jok munit atum madu phanta apran eni hai pa lama bangke ahoksi nangchemanlo la son se ke dam tang therepo ni phai thom ke brai siar ni dogmoka police station ke parlo samtaro ro amekar tarun taru achor joya ro hang pia pha longle lam ki pen ajok babu ro hang bang tengkheng si apran ar muddenlo Dogmoka police station ke parlo ke dam tang therepo ni phai thom ke brai siar ni ada por phai sir ke malom Dogmoka sem taro ro amekar tarun taru achor joya ro hang pia phan longlelam ki pena jok men tengkheng dora jok joya ro hang pia bang penangana renga hu sonang koglo bang so jok joya ro hang pia phan tong sekot se kilang jia phan Dogmoka primary health center long an vanlo Bondare ingi sohir kang tang parpika jok si kilang asai phumate doktor tumpen stani joya ro hang pia chethe abangke thangdunun esi apran damju bangso puthak Dogmoka police station an lampale damsi adimalong an raikom sai khedung pali damsi witarli dam bangso hut baburong hang pen ke thampon atengki longle lam pen jok si lapuson tengkheng nang kok lola pen ni ka tengkheng ke tarikang chimpanzee ka tengkheng kusi ke thampon halapo apran ke dam joyaro hapia chor tarun taru pen ke thampon tengke nili hema sor pen baburong hang ke thangnat ka che phok klok adona rap abi pusi che thampon আপনার কোন হয় আমারটো বাবুরং হা হ্যাঁ বাবুরং হা আমারটো আপনার নাম বাবুরং সম্পর্ক বাবুরং আৰু ইয়াতে মোৰ কোকাই জঙাই হয় ইয়াতে কোকাইৰ ছোৱালী ইয়াতে কি কৰিবলৈ আহিছিল আপুনি ইয়াতে মইতো ইয়াতে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছো কিহৰ কাৰণে কিহৰ মানে মাটি অলপ বিক্ৰী হৈ আছে আমাৰ কোকাইত বুঢ়ী আছে না কোকাইটো মৰি গ'ল তাৰ জুবান দিয়া পৰা আলোচনা কৰি পৰা কিনে মাটিটো বিক্ৰী হ'ল অলপটো পইচাটো ল'লে তাৰ পাছতে পুৰা কায়া লাগি আছে তাৰটো টানি আছে ইয়াতে কিবা মাটি সম্পত্তি কিহে মাৰিছে আপুনি কটাৰী পৰা হয় কি নাম তেওঁৰ যে যোন নিহত হৈছে যোন মৰিছে এইটো হয় এইটো জয়া ৰহাংকি মাটিৰ কাৰণে মাৰিছে আপোনাৰ নাম কি বাবু ৰহা apran karmut vegabang phu babu rong ha phana bangke nonamat Dogmoka police station alongsi hemkang sam thapon thodlo halapu apran ke dam ju joya ro hang pia phan postmortem aphan dipu medical college along an palelo joya ro hang pia apran ke dam hot achor tarun taru pen asupoi nura phan chepamute kanglo সম্পর্ক নাই আমার গ্রান্ডফাদার জয়া গ্রান্ডফাদারও তো একজন হে আর তার দেউতাও একজন কিন্তু রংহাং বুলি তারও রংহাং খুৰা বুলি মাতিছে চিনা জানা আৰু উফংগাঁও গোটেইটো আমাৰ চুবুৰীয়া এই বুলি এনেকা কৰিব বুলিতো নাজানিলে এতিয়া আৰামত আহি বহি কথাবিলাক পাতিছে আৰু মনতে আনিছিলে চৰিত Dogmoka pen sem singing ti Karbi Anglong live
Kedam dang therepo ni phai thom ke pe ni phai thom ke braisi ninia pharman Guwahati rong supi Saru Sajai Athletics Complex along ke paman pon indeng Plikebra Pli State Level Junior Athletics Championship Surihini Rankoi Raketom Asengkana Bahalong Karbiang Long Athletics Pen Chapate Dunsi Bangkre Pliatum Nong E Kachapalong Dun Indeng Plikebra Pli State Level Junior Athletics Championship Surihini Rankoi Raketom Guwahati rong supi Saru Sajai Athletics Complex along ke paman pon Assam Athletics Association atum ke pater pi Ponalong Sports Authority of Assam atum cherap chitodunsi thereponi phai thomke pen thomke braisi ninia pharman mesen pen pichun pon bang solong Karbiang Long Athletics atum tame chepate dunsi kadukawe bangkre phiatum nong e chapalong dun bang solong sangmir teron pi 1500 meter 800 meter lapen relay race along pen goal anu e hini lapen silver nong e isi Lakshmi BP 2000 meter 800 meter lapen relay race along gold anong ihini lapen silver anong iisi Sudum Basumatari 200 meter race along gold anong iisi lapen relay race along bronze anong iisi dun Lason thak si promote hagjer sitame javelin throw along gold anong iisi Hemson Rongpi 5000 meter along silver anong iisi Larlin Rongpi 800 meter along bronze anong lapen relay race along gold anong iisi dun Lason thak si Martina Marak, Samika Rong Hangpi, Priya Coach, Manin Kilingpi, Irisim Taro, Bablu Bora, Priya Ghimire, Anurak Patora Tumpen Tame, Prek Jamanong E Chapalong Dunsi, Karbiang Long Aphanong Me, Evan Pilum. News Report, Karbiang Long Live. Therepo chiklo ni phai thomke braisiar ni West Karbiang Long District arlo jeng kharong supi angkang kedo Telehor Auditorium Hall arlo along Wushu Association of West Karbiang Long tum chepater pi pon si ingdeng pli West Karbiang Long Wushu Championship ka chepate mesen pen ke paman pon West Karbiang Long arlo Telehor Auditorium Hall along ke damtang therepo chiklo ni phai thomke braisiar ni Wushu Championship ka chepate ka paman pon along Wushu Thanbang Aprang rong hang lapen wushu along claim rapet dam rapet dari sang hotum an chelang pet pen kecepatir pipon ingdeng pli West Karbiang Long Wushu Championship kecepatir ke paman pon along aluhiaman pen kecetong dun jengkha outpost in charge Pobitra Deka Wushu Association Assam Technical Secretary Gumut Gogoi pen kedanglok penangan man pen kido kethegiding atum cetong dun si bangsu Wushu Championship kecepatir along RD pipon Wushu Thanbang aprang rong hang hin pen nang kapachini dun ke lapu henlo ke dam tangar ni pen ta CM Dr. Tuliram rong hang ke rap pen si non ingdeng plian West Karbiang Long Wushu Championship ka chepate sitame paman pon long lo CM akemanga teng pen West Karbiang Long along ta sports culture pachanang ji po joksi lapu an se kang to yang deng state lapen national an ke pale dun pen nongai ka chepalong ponjia phansi kai keta bor ipon berji Lapen ke damtang arni along nang kachirab dun ateng si non ke bang jilang arni sitame lapuans ose nang kachirab dun thubom je phansi chuning rilo puta kachuning ri padokwa la pining bang la met adim bang ini tu sang pisi pining ka lekhop da sang pisi lang roten tulsi ka dak sang pi aro anang lilo tapi sarapata lili ini CPO sa Dr. Tuliram long hang ke rap lok si pining fourth Wushu Championship anda ni tu bilong lo Sar sinang cerap tu lo la si sarapan aku tu ni dia sabu tu ni lo la ni itu malai meta bang sar bang nang jinsu ason the lo Halapu Wushu Championship State Observer hin pensitame West Karbiang Long arlo ka chepate dun atum thek ser lapen paprang dun oloputa thanpon sitame Wushu ka chepate pon along akenang sot nai lake floor mat henlo lapen kaprek ongdung akenang sot hormu ka dure dolang Lapen jesimet peda bang ke kecharli ji ason amung abang le do etlote lan so se thekmuchot po pusi phirangke thengolong pachini pontu Wushu Association na hen pen un ana kirap nang kapale ji aphan bor ipon po puta phirangke thengno phan pachini pontu যেহেতু দেখা গৈছে ক'ব গ'লে যোনটো পৰ্যায়ত এটা মানে যোনটো লেভেলত ইয়াত কম্পিটিশ্যন হোৱা গৈছে ইয়াত উচু একচুৱেলি মেট লাগে কিন্তু বৰ্তমান যেহেতু আপোনালোকৰ ওচৰত হেৰি নাই যেনেকৈ ইকুইপমেণ্টছ নাই বা হেৰি নাই তেনেকৈ বালিত আপোনালোক কৰিব লগা হেৰি হৈ গৈছে যিহেতু মই দেখিছোঁ কিন্তু চাওঁ যদি কিবা কৰিব লগা হয় যদি পৰা হয় আমি নিশ্চয় কিবা সহায় এটা কৰিম Dongka mukam pen Wikibe Karbiang Long Live
Tripura Assembly long non amat kangtang kring kithir kluk pen karjapon opposition party lake Great Home Tripura Assembly ang hoi pen Tripura Motha Ratcharya song hello. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ke phapona tengpen Tripura Motha songja potuma phan Guwahati rong supialong chetongsi Tripura Tribal Welfare akimang aputhak kachingki chethan padopon lo. Tripura Richoro Pradyut Kishore Debarma ke Japon Tripura Motha Ratcharya Songlapen North East Democratic Alliance Sanparta Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Angbong Guwahati rong supialong Arsik Jitpen Tribals Welfare atum akimang puthak chingki chethan pon etpen puthot Arni Tripura Motha Songja potum aning kang salpen aning karong chepaklang pon rinti Kidamtang Thiripuni Phai Thomke Marni Kang Samapor Malom Pradyut Kishore Debarma Hinpen Assam Chief Minister Aphan Labangso Kachingwai Ponalong Tripura Tribals Armu Akisunga Puthak Prabjin Ben Labangso Kisungalong Kepa Jogji Aphan Lamcha Kachipiduna Pot Kachuro Pajirpot Nonapor Khai Sotu Makisunga Hut Labangso Kisung Ben Kepa Jog Ponjialong Kengkam Kachijorpon Ki Kemisenang Theklo Union Home Minister Amit Shah Phanstame Tripura Sa Khaitum Akisungalong RDKP Pon Pen Pajok nang jipo along apor kachipidu na puthakta kacharo pajirpon. Tripura Motha songja podum Guwahati rong supialong chingki chethan pon etpen puthot Agartala kachile hut herangke tumaphan ke than pachini pon ke Greater Tripura Land lapen Tribals atumaphan Constitutional tengpen jakong pachelong pon jia puthak kachingki kachethan pon along mesenang taxi long pon lupusi than pachini pon. Kidamtang Thiripuni Phai Narkebarni Chief Minister Dr. Manik Sahalapen Cabinet Minister Satum Satame Semi Kedeng Arni Union Home Minister Amit Shah Kachatong Dunalong Pachatondun Si Agartala rong supialong BJP lapen Tripura Mothang Arsik Jitpen Mai Padoponlo Labangso Mailong Tripura long Constitutional Solution atengpen Tribal Aphai Kerai Kom lapen Tribal atumaphan kepaching thur ponji Lapupu kepachingki kapachethan bonjia bangphu mate interlocutor Prabjin pen pekpon popusi cheparai pon padulo National Desk Report Karbi Anglong Live Tande pinyada birta bangke lapon sikang toning long dumi thakme kardom